Pak akademika Bapak beliau sedang aksi. Jadi kalau Pak di nomor solat, kalau di kantor jadinya, when the executive member charged with these to state the total numbers of employees posted district-wise, a statement that Jabbar Ladan conveyed, East Khas-Hills belong New Spot into Sanur, West Khas-Hills belong Khatlaiwut, Southwest Khas-Hills belong Khattriwut, but Riphoi district belong Khattriwut. Kemudian baru dari Kentun lagi di South Ligi district kalau Raspa Shikoh Sat. Please, leaders of the year, the development member of the year, today we have lahan yang disediakan. Ini mengadakan suplemen, macam pengaji di data. Bah East Khas-Hills, Robert Academic Office, inaugurated the new smart improvement standard. Katbah district, Kumapa West Khas-Hills, Southwest, Riphoi. Kita tanggung lakukan apa sahaja. Kita bangun Pak, create function memiliki office di dalam industri. Kalau saya kalau ada yang di distrik di Bahia, nasional bah ada kapor yang bah kudu bertempat di distrik itu. Lah kalau nak trade department, lah kalau nak enforcement, lah kalau kantor forest. Forest ini sebagai gawawi yang department di Bahia. Soba minta dia banda pakat no yang isi. Bahkan lu banda station itu bagi nongkrong itu hari ini. Dan pek saya kata nama kemudian ini dari office hari ini sekarang kabang dan jumpa. Jadi kabang aja dulu ke service kita. Ini tambah ada ni nak kerja ada ni trading license ada ni professional tax tentang. Kemudian kami kena ke council dari waktu ini. Minta yang ada sekarang berbuntang dan lihat di distrik. Karena so kalau ada kapor kapan perkat dengan distrik ini dan pelayan di distrik. Nanti kita establish di distrik pun ini. Dari ikut di mana yang buat bahwa dinai dengan play, kemudian karena semua bahan kalian kena tepat di tempat. Karena dia tepat di sana. Nami ini bah, let's say bah, kandak cakap untuk sebab karyawan. Ini dah, nak apa ni begitu. Jadi so ada keluar kawan tepat kemudian strengthen di branch. Jadi mbak selain ada kita juru institution legal apabila establish di district ada lagi building berbiak kemudian style dan building berhebat sampai no keluar kita ada masuk apa ada keluar ada yang berdiri yang isi berkat tapi menurut kan kan di district ada yang begini juga ini hello lahan di mana tempat executive committee atau di mana kita isu yang dikonfirmkan dari establishment yang berfungsi di Jokowi. Kalau dalam itu ada juga lahan kami yang berbagai Khas-Hills terdapat beberapa new spot di Sanur. Nak tahu committee likely di main office kami ko Khas-Hills, ko East Shillong, ko tentu ia ka executive wing dan legislative wing dan ka judiciary. Ka executive wing di dalam kumbar di Spot Laipo, kemudian ka executive wing kini baru di Spot Laipo, lapan
dan kam haki babul ki department lada dan kuliah kan cerong ai kalau udah statement Mr. Chairman sir kabla pihak lawat ada kemudian tadi establishment department law department GED department untuk di belakang Council Matters Agriculture General Correspondent Dr. Wei. Dia tidak committee buat di staff or is hasil di bentuk Labor Department, Forest Department, Building Bylaws, Committee untuk KHBSRA, Lantas Trade Department, Revenue Budget and Finance Department, RBF, Kalan Market, Nangka Badka, Civil Work Department, CWD, Accounts and Finance Department, Fisheries Department, IT Department, Land Survey Department, Nangka Process Server, Cashier, Record Room, Reception, Titus. Ini kita lakukan hanya di Executive Committee, Executive Wing. Di bawah ini bersama lain umur lah tentang hal kejadian department. Berkunjung Mr. Chairman sir, dan saya legislative wing kepada umat new usahawon. Kemudian kali kalau akan pulang akan ikan nombor kepada news part di pusat. Nanti judiciary di dalam kembang grup wing. Kali itu akan pulang. Dia hoy susunan pada kalian yang nyatai ila ajmut pada berklan ga isi itu klem syokhat ni dawa ila nanti itu bagi nama berklan di district office kamtam hadir pada sultan jela kala ai ke district kebatumai atau eastern west nasional but yang kali Mr. Chairman sir masyarakat bertip but ke council kelawat jaka lapun tunai but kansian Mr. Chairman sir nak kalian kawai ke lawyer kalawan berkeluar syaka council bersyu IA ia kerjakan kumba syukur hajar square feet hamairan nak kepentar baka council kan dia berbu dari berday office berkemai dari district berkemai ini sukumen penpau ni ketua hoi kidan ki jindawa nak kalian ke lawyer ba nada ninjo berpenbet cakap agreement ba nak kalian joki kuat kasi ibai dipakai pun kepada ekonomi banyak lokal atau seluruh. But nakanya ini satu mereka executive committee meeting yang kali bersih kita berpendek berkam. Nishbun di LU belakang timau kemudian komplain di district office Kamtam dari trade department ke enforcement ke forest ke land ke court. Haji Persyam ini mesyuarat CM dilalak berplay ikut masuk berplay di dalam debat kita. Mulai bidang pun part di department menginap dan berplay kita. Kamtam kini di department di badan cingedai direct berplay pak grassroots. Kami kai yang kejimpan kam jom ke land department berregister berbuat report di kilo siap. Pun menginap yo yang kalan how aja atuai. But ini bagi pun bagi nongshong mentang lawan berkiu jenis social law hanya for office headquarter ban shin before ban go record tadi ban register itu lagi. Dan ini perkat bakanan bu GA yang baik kanam kita yang kalian kawan lagi kapai nong seni kejoki isu meladai dan penklaim yang kalan department Haman di district. Kenapa bagi baik kita buat ban register itu kemudian banyak yang registration lagi ke nakalan department yang bidang yang kebangin ai kita ke land title right certificate but kali kalau berkam kata nama what kiban su kila itu de kabaan par hagabide par ke trade department kum hari buai idon kamha nanta hakiwi wiki district tunjuk but kebakatu masyarakat berpau banakan yang jom council hadir melakukan rekam ia ketika kasih building by hasil building bylaws authority nak ketika council begini babun nak pedang jom kinong shong ki basnai menta
kihap banyo ay permission na yin nakadiscuss. Teka dito, ngaso bala dan kamu terkait dengan di district, kalau bala ka notification ini kadang datang hakin ini master plan area. Rini suku suki kan ya syuk kiweli di Jakarta. Dia ladai ke tentai ke district committee bala terkait HBD ke department tujuh. Dia ngaso berai play elu la ai tu dijumut, maka kalian ke isi yang bersyarat pala ban trade hamha tentang IHI jumut na kalian lete bangin shim ni kalai HBD ini IHI jumut. Boleh syukur Mr.